कसिनोंचेर दोन वाद सध्या हायकोर्टा मुखार आसात। एक तर CZMAची मान्यताय नासतना कसिनो मांडवीत ऑपरेट करतात। एकाय कसिनोन CZMAक नोटीशीक जाप दिल्ली ना। कसिनो 12 सागरी मैलां परस पयस दवरचे म्हूण याचिकादाराची मागणी। केस बुधवारा कोर्टा मुखार आयली। नेमा प्रमाण कसिनो दर्यादेगेवेल्यान 12 सागरी मैलांचेर नागरूंक जाय। ताचेर GCZMAन सगळ्या कसिनोंक नोटीस काडिल्ली। One of the casino matter that the GCZMA had issued a show cause to about 12 nautical miles. If they want to stay in 12 nautical miles or 22.5 kilometers in, then they have to take a permission of GCZMA, which they have not taken. The court has said to give them show cause whichever have not been given, and to dispose of the show cause within 4 weeks. सरकार म्हणटा कसिनोचो धंदो खंय परमिसिबल कॅटेगरीत न्ही, रेग्युलेटेड कॅटेगरीत पडटा। तांकां खंय थंय ऑपरेट करपाक GCZMAचे मान्यतायेची गरज ना। It is a permissible activity and it requires permission. Now America, what they have done in America is that 12 nautical miles they have reduced it and brought it to 3 nautical miles in 1990. And Goa government should consider that 3 nautical miles, 5.5 kilometers, they will get the fees and also keep them in 5.5 kilometers. सुनावणे उपरांत कोर्टान सगळ्या कसिनोंक धाडिल्ल्या कारणां दाखय नोटीशींचो 4 सप्तकां भितर निकाल लावचो म्हूण CZMAक ऑर्थ काडल्या। इतले मजगतीं कसिनो वेसल मांडवीत नांगरपाक सगळ्यो तंत्रीक गजाली जाग्यार आसात काय ना तें सरकार ब्रेस्तारा कसिनो कंपनी ग्लोबल ग्लोब हॉटेल्स कंपनीक सांगतलो म्हूण सरकारान सांगलां। ही कंपनी हरियाणाचो आदलो आरोपी मंत्री गोपाळ कांडाची। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।